Untuk sentuh dekat. Oh! Oh! Balakan na nga beraka niya kayo ko kalap bungirin. Naka ikis mestan mo kita. Belam nanan iniketif yun na plane sky. Allah hendak berakhir. Terus juga tauhan kita kan kesimpian lah. Mancar bahagia sih dari sepatu orang kaya. Andre Dia kanap nama luha. Oh ka, Allah kasih berakta Andre Dia kanap. Nikolai kemudian wisjen disuruskai atnat berita dia kalias. Kan saja di tengah keratan surat bir ispesialnya. Ka. Ini kalau nggak tuh dah. Ini kena berciukan dan betapa Alexei Yefimov amma ka halas po man kihibit tok pabicing dalam batan tahan na kami. Oh, kakalaman na yung palakan na tuwa na tawit o chukoba. Wala di man may kaya laptata. O kami na Егор Байш Амтинский улус решил бросить одной рукой. Bunların gidiyorlar Adlarxana büyük büyükler dürüttah tatalıyda Vladimir Михайлов. Владимир Федоров готовится к броску. Гиря весом 16 килограммов. Высота препятствия 2 метра. О, не получилось. Артем Ветров, город Якутск. Для него это как мячик, наверное, 16 килограммов. О, не зафиксировали. Заступ, наверное. Evgeny Popov kalla daha mastati dengan Adlarxanatın kita. Oh. Alexey Kupriyanov to'g'on besallah teriyoq to'tatchi. Qada. Dedina qayu gidi. Ijtimiskop amma da qottar. Hoppa. Allah shigay. Ya qayu go qalab. Bunların website bikka üst kadarıyla bita. Bunların palağının dengan berada ini ismes dalam betul. Lalu sekaitan indikatif adalah ortana kalap. Belum nadare Andre Dia kalap nam. Nikolai beli belum nadar. Namola barang agak sedikitnya wahan teman berak putar. Kata tuan rata dia mau. Николай готовится. Много чего. Алексей Ефимов, Момский улус, готовится. Егор Байшев, Европа, античемпионат. Ada ngasih terus pas sentimeter ya. Tampak orang baran is panukta lopus kata kali hajar. Владимир Федоров готовится к броску. Первая попытка неудачная. Артем Ветров приготовится. О, чуть-чуть задел, но считается. Артем Ветров разбегается. И с легкостью перекинул через ограждение. Евгений Попов. Лидер этого вида Михаил Гоголев. Ihigan edak humalak. Hindi ka nang bahalas na kanina. Dapat dahabit. Николай
Николай Республикалар арасында готовится. Капчагайга Атархана. Ливийский улус. О, траектория слишком высокая. Олақ, еті кейләне үттігі бір қыйға әбіті болылар олақ көйе бит. Нәбе қарал. Еті нағы бір. Егор Байшев. Егор Байшев кешетіп бірақта басты. Жетті нағыз сантиметр көтерілі. Бұл реңге Атархан. Татты. Allah'a şükür. Gene Третья попытка Владимир Федоров решил бросить через спину. Посмотрим, если траекторию правильно выберет. Оу! Артем Ветров немножко разбегается. Оу! Артем Ветров. Слишком высокая траектория.